irugi nga iba sa papagayam dati lagi tinapalamas ng pagayam tayong Belen iti Makaray Ilocos Norte. Sa gudayan nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, adak idin iti may kaduang atawen iti kursok nga education dita MMMCU CE iti Lawag City Manong Nemi. Siyak tinauna kada kami nga upat nga kakapsat. Larigat la ti kasasaad ti biyag mi. Nga may karigatan datatang kaninanang ko ti mangisakad iti panagbasak iti kolehyo. Takayad daunay Manong Nemi nga makapagturpusak. Nga matungpal terapap ko ngagbalin nga maestra. Tasaan ko kano, saan to kano anarigat nga makastrekak iti pangisuruwak. Taado na iti kagayem ni tatang ko nga adda iti poder iti gobyerno iti ilimi. Nagdama idi Manong Nemi nga kagawad iti barangay mi ni tatang. Ket posible kano nga sumurunto nga kapitan. Makitaltalon laeng isuna idinto taninanang kadadaan iti talipapa. Nga iso iti panakabarangay market iti lugar mi. Gadita Manong Nemi di kangrunan nga umay pagkatangan di kiti kabarangayan mi kadagiti anal daw nga kasapulan da nga saan ang naskan pa nga mapanda iti tiyandaan. Ket tunggal makarubwatak ang mapanagbasa Manong Nemi inak dumawat iti pagpletek kininanang. Ket mo ulit-ulit met dagiti pamagbagada kanyak. Ken ti pangtada kanyak iti kanito nga aglabsing kadigitiya bilinda. Oh, ditoy, pagpletem, manipod ditoy aging ga ijay lawag. Pag tricycle mo nga dumanon di eskwela yo, pangal daw mo, pag tricycle mo nga mapani terminal ti jeep, ken ti pagpletem iti jeep, nga mangitulod ken ka ditoy abalay. Apag isuunay, isungan na dam, ha? Baka makaragrag ka ti oray piso lang, kurang no kwan. No. Abay, bisuot ka. Surukan yung kumamat nga minanang. Oray 5 pesos lang. Ay, asa nga mabalin? Nga mabalin? Sursurwam ti aginot. Kan mang protektar iti kwarta nga itid mi ken ka. Belen. Ta nagrigregatan mi kinitatang mo na kita. Sa amin nga basta pidutin laeng. So nga, kanayon mo kumangalaglag pa na. Belen. Kanaskan nga tong palem. Unang, wan. Di yun, ulitin manin. Ngay bagad nga, gidangit, amo kong ta na. Maulit-ulit. Oy, apag nga mauma ka kuma. Ngayon di ka mga uma nga mangbagbagagan ka. Ay, kapo ay, tamaw kumakan nga makangkangeg. Ngayon di kam tumauma kinitatang mo nga mangibagbagagan ka Belen. Isbasnek mo, tagbasa, awan ti sabali nga ramidem, no di agbasa, mangipasnek ti panagbasam. Di ka pa ila makinobnobyo. Ket no, di mo tong palendeta nga bilin mi ken ka. Ha! Ket matunday terapap mi nga makapagretuar ka. Laksiden na kang anak. Nalawag, laksiden na kang anak. Idi ta umasadeg ni tatang Manong Nemi kabayatan ngagsasalita kami kininanang. Ala, ada ka di man problema yung agina ha. Adan sumungad nga jeep. Belen, iso ti paglugan namon. Baka naman daw kan. Awan ti problema mi. Tadi pa'y nakaaramid ti problema na to'y balasag nga anak ta, pasyo. Ngayon palagi paklaing manen. Kat awan samat pa'y tinubyo na. No makinubyo, sana itid ti magina, ket agsikog, nga makiasawa nga di na oras. Ringudem ton tilapayag ko. No di may patungpal ti magbagami ken kabelen. Ha? Kabaylan ta nga laksiden nga anak. Laglagi pem deta. Ket deta ko mati pambarham nga agtungpal kadagi ti bilin mi ken ka. O daytan ti Jeep, ingkan. Sa dae mo ken maladaw kan. Maulit-ulit Manong Nemi nga pamagbaga datatang kininanang. Mauma akong makangkangeg. Ngam saan da ka nung mauma amang ipalpalagib kanya.
Nagalugan ako niti jeep ngagpalawag manong naming ngam kasla umawaweng pailaeng itilapayag ko dagiti pamagbaga ken pangtakanyak datatang kininanang. Naasot tinuunag asan na ay tibarukong ko. Napawingi-wingak kabutaadan 2 bulan itan. Nga linabsing ko na ita nga pamagbagada kanya. Naglabsing ako. Taadan nubiyok manong. Diyak napupuutan nga inaklon ti panagayat ni Randy kanya nga may nga tricycle driver iti lawag manong. Ni Randy nga amok nga damanen nga agur-uray kanya iti terminal ti Parabakara. Ket pagluganak tumanen ni tricycle nga ipaspasada na. Ket itulundak to iti eskwela mi. Ket pudno manong. Arig na kadyak pa'y nakadisaag iti jeep ngayon paypayapahin ako ni Randy. Ket bayat nga mas asadagak lumawlawo at tiisam na. Siyempre, mailiw manin nga makakita ka nga. Mailiw manin nga iganan na ti ima. Mailiw manin nga mangtakaw. Takawan nak tumanin iti agek kuno bisito. Siyempre, bigbigat kadigdigos ko, katutot bras ko. Kat siyak maragsakan akmet nga makakita kang kuhana. Good morning, sweetheart. Kumusta ka? Hindi ka nag-text back iti text ko itay agsapa Ha? Saan ka nga nag-text back? Ito yung baga good morning, sweetheart. Sorry. Awan ngamin load ko. Paludan ka to. Oray sampay lahing, Randy. Sige, intan ka na medyo maladawaksan. Sige. Ita nga ro din ang kiss pa. Uy, ito. Nakadado tao. Alan, ilibas ta. Isabat mo ang talips mo. Uri adda ka to, nagti-sidecar. Isabat ko at tilips ko. Sika man lang. Yan kasta nga maitulod na kon manong name adda man ang kiss na. Nagloko na talaga na ito. Uri nga nga makakita kada kami manong naming sanda ka lang nga mapanpansinan. Kasi dati idumog nan tumanen nga igaw at kadikiti lips ko ti lips na iti unag ti side ka Sikat kang runahan nga gananan, sweetheart. Di pa nagmanahom. Kan katayin kong idawdawat nga mayadayo ka kung matidisgrasya. Salamat, sweetheart. Di tabat kang kanayin kong ikarkararag iti Diyos. Sige nga ron din. Inton aldaw ati dati, Okay, bye. Wen manong nemi ulit-ulitin datatang kininanang ti pamagbagada kanya ken pangtada kanya. Kente ko na akon naglabsing akon. Gabutadan na 2 nga bulan sipud. Ang nagbalinan nga nobyok ni Randy. Amay sa tricycle driver. Manong nemi nung nga taawisan nak nga check-in nak baka no umanugot akon nga din na oras. Kas iti ko na manong name ni Randy nga inton aldaw iti dati. Wan. Kad iti karinderya nga pangpanganan mi iti pangaldaw. Tamanipod iti nagamamu kamin libre ti pletek manipod iti terminal aking gati eskwela mi. Eskwela aking gati terminal. Kani libre nak ni Randy ti pangaldaw. Nga dagiti ited ni nana nga allowance ko manong name kat apagpagiso. Abagbagisong agpaiso. Nga madan na urnong ko, adan maurnong ko, itubong ko. Atunggal December ket lokatak, titubong ko. Kadadan naman no ko mo na gatang ko ti barong arwatek kada dumamaya kahit kung gatangan manong. Nesogan tinaminsan ket oray no linabsing ko dayta nga paset ti pamagbaga kininanang. Kadyak agbabawi. Nakasara kak tekas kini Randy. Pag-check nga pagpatignak kan mamati akmet manong nemi nga nakapagpatig unay iso na kaniya. Liplip pas ti final exam mi today tangal daw ket awan ti klase mi ti malem. Dandanin ti closing manong. Idi umay nakdanunin ni Randy iti pangpanganan mi akarinderya.
Imbaga ngawang klasik numalem. Awang klasik numalem? Awan. Ano nga ito ti planom siyudad. Di... Itulod naksan sa terminal. Gawid akong sa balay. Sadya tumala nga mangal dawak. Ano nga tano, ijay kan balay nga mangal daw. Ha? Natakunam. Umay ka di balay. Yan tangi kita umaklasat numalim. Ana, tapos bara mo matiluton nanang ko. Ken marabarak tubot taluton ng tatang mo. Ana? Natakunam, luwak. Huwag ka naman. Ha? Kahit ka kuman nga amuta kada tatang ginahanang ko eh. Gumata kaklatan tilatsun manok nga pangal daw tayo. Mabainak sa randi. Anya ko matagabay mo. Kinabud no na kayat na kamat nga mama mo datatang ginahanang ko. Umay ka ni tricycle. Dumagas tayo tilatsun manok sa tanto agawit sa balay. Tak mo kayat manaway ka narsem. Jack amo nga ibaga noan niya ti marikrik na karedi nga gundaway manong nemi. Awan to nga ta, ti madi, nga ipakita kanyak dagiti naganak kini Randy. Baka no ibagadan to nga ubingak pa nga makinubyo. Ket syempre, mapabaina naklaeng. Ket siyak, anan to matinasken nga ipakita kadakwada. Ibagadan to kanyak nga feel at home, tumulong ak tumad nga agidasal, siyak to pa yun ti aginaw, taamok met, naruwamak met ka dagiti trabaho ti nagtibalay, manong nemi. Dagita manong nemi, dagiti pinampanunod ko. Aging gadyak na pupuutan, nga insarde nga ni Randy ti tricycle na ti sango ti maysa nga gagangay lang ang balay asementado. Semi-bunggalo ako nada. Oh, sweetheart, nakadanon tan. Dada ti balay mi ho, sementado nga saan nga na-finish, itirawar na. Ngayon ituneg, naparitadaan. Adan nanong ko ti kusina. Adaman yung tatang ko iti likod. As kasuan na digiti tarakan na. Oh my God, katlalay nga ma, ikatamtan yaman nga panagbain mo. Feel at home, sweetheart. Randy, agner-nervyusa si kamat. Dahil niyo kumat pag nervyusam. Nasiyat datatang kinahanang ko awan di pagdanagam. Di kitingarod kakapsat mo. Nalipatam ka din di baga kang sisyak lang. Ti, siyak ti burdak. Gan nag-aasawan di kiti amin nga kakapsat ko. Ti makadagas na ikamang dat adayo. Ada na ikamang di Manila, di Batangas, di Pampanga, di Isabela. Siyak lang ti lalaki. Oh, malagip ko. Nga kung namin din, no, mabalin lang ko makit kayat mo tiag-asawa tapno ada po ko datatang ilinanang mo nga si Kaswanda. Taadayo mo tiyan digiti apo ko da. Di ba? Oh, daydan ni nanang ko. Kinday jay ni tatang ko. Oh my God. Oh my God, tayam amukan ka na kuwada. Oh my God. Idi umuna agon daway nga road manong naimi ket inawis nak ni Randy ti balayda. Idi dayta nga pangal daw tawan classic iti kamalman na. Dandan idin closing manong. Ket agnernerbyusak tadya kamo no anya ti mapasamak iti panangyama mo ni Randy kanyak. Ken baka no iti dayta nga malem iti balayda manong. Baka no addaket mapasamak nga milagro. Jack, nakakita iti padagin ko kuna iti kinaragsak na ginaganak kini Randy nga nangawat kanyak manong nemi. Nagbeso-beso kami kininanang na kalbasan nga nagmanuak kan na nagmanuak met kinitatang na. Nakalaglag antiriknak nga simrek iti uneg ti pagtaynganda. Nga iti ba nagriknak ket very well kamak kadakwada manong nemi.
Ket gapoy ti dayta impampabalay ko tiriknak ti bagik. Akasla na bayagen manom nemi anak adandenak dagiti naganak kini Randy. Kaya dito makapangan kami, nagdamdamag da, iti may papanmet, iti pamilyami. Kaya awan tinlibak ko katakwada. Nagbaliktad kami iti kasasaad tang nang alata ko na. Nagbaliktad kami iti kasasaad kaniya Belen. No siyak ti burdag isumat ti inauna. Ay, kita kasta ka na. Uwen, tata na kadgabata siyak ti inauna. Siyak tumadla ti umuna nga mangtadi ti apo ko. Dagiti naganak kaniyak. Ket sikan tumat ti umuna nga agasawa. Kada kayo nga kakapsat sang kadi, Belen. Ngam di mo ipalagip kada tatang kinanang ko iti apo ko ket mailiw da una yun kada kiti apo ko da. Malaksid no kayat may dan nga ikan ti apo ko. Hoy. Siyak ti mangta ti apo ko da. Ay sana kasano ko ma? Ay sampe nga mabalin Randy talay bagbagam. Apay nga rin nga kasta una yun ti panakakigtot mo. Sige ituloy talang ti mangan. Ken kadun ti mangan ha, Belen. Tapno adan to pagipan mo into no agaramin ta ti apo ko da tatang kininanang ko. Apo ko tinagbalin nga tupi ko mi bayat manong na mi amangmangan kami. Kadyak pulus pagarupen ken namnamaen. Nga iti day nga aldaw gid isumot at talaga ti pan nakaimula ti apo ko iti saklot ko manong nemi. Day di malpas kami nga mangan ken nakaidalimanek nagpakada dagit naganak kini Randy ngayon da kano makidungaw iti kabangibang nga barangay. Diyos ko, mabati kami nga memes ket nabati kami nga awan ti kaduhami kini Randy. Allah. Sweetheart. Nakasaganan ti Katri. Ha? Kan nakaanda rin ti electric fan, sweetheart. Kunam nga makaturog ka. Taado ti nakad mo, di ba? Ope, ayaw nga nairan na. Ope nga inra na datatang gininanang mo. Nga itating ipapanda pa nakidungaw. Amuda nga daak. Apay nga pinanawan data. Apay nga pinanawan data? Diyos ko. Tapno agaramid tayo ti apo ko da. Ay, diyak kaya, Randy, diyak kaya. Ket nariknak laengen ananalpaak ti singin nga tungpay ti rupak manong nemi. Ken ti panakapungot-pungot ko. Anaminsan pa'y manong nemi ket adda nagdiso nga singin nga tungpay ti rupak. Saak na idoron nga naiparosisi ak iti suli. Ket naapot ko ti rupak ket intultuloy ko tinagsangit. Ken di mawat iti pamakawan manong nemi kadananang kinitatang. Gapo nga ron ta saan ko nga tungpal ti karik, saan ko na tungpal ti bilinda. Agmasbasak pay laeng manong nemi ngem nagsikogak masikogak. Taan nga ron kat ada napasamak mi kini Randy. Wanindak ko matatang nanang. Pakawanindak na nagbalinak ka na sukir nga anak. Diyak impangag na giti pamagbagayo. Ureta na singpet kan nasihat ni Randy. Karing-karina nga dinakbaybayan. Dinakbaybayan ti ama ti apuyo tatang nanang. Dinaklagi di baybayan. Ngimnoan niya ti impang taidi da tatang gininanang manong naimigit iso ti patungpalda. Linaksiddak. Pinagtalaw dak iti likodan nga arig na. Nagparintumangak iti sanguanda. Nga nagpakpakasi ak kadakwada. Awan nga ron tinaramidak, tagastan tumatla, titungpal na, tiinak, panang isang pet ti bagik iti balay daran. Kaya di makadano na kundi tuluwag,
Pinaludak ti cellphone ko ket tinawag ako na mismo ni Randy. May nakinala iti terminal ket inyawid na kun iti balayda. Ket ito'y ko manong naming tuloy tinagsangit. Gustunan, sweetheart. Saan kang nagsangit? Addakan dito'y balay. Ket kas iting kariken ka. Di kan tupulos baybayan. Saan kayo nga baybayan tagbaling anak ta? Randy, gustunan. Nakailtay tarapahap ko, Randy. Pinaay ko datatang kininanan ko. Napayad na kanya. Kaya't da ngagbali na ka maestra kas tamat kanya ang manit na pasama. Sampay nga nalado ti amin, Belen, sweetheart. Di mo kunain nga nakiltay tarapahap mo. Kaya di mo kunain a pinaay mo digdi rakil mo. Maitantan laeng. Ituloy mo tumalat agbasa. Siyak timang pawasakin ka. Ikarik. Randy, one. Ore may saklang tricycle driver. Kabay lang ka nga, ituloy ka pagbasaan. So nga saan ka ng sangit, sweetheart, ha? Kada mom, ada di maragsakan ka po tinapasamak. Datatang kininanan ko. Inikam idan iti apo ko. Malagi mo iti damom ti uma dito, eh? Apo ko, ti tupi ko tayo. Ket pimpayso. Inyaramidan tayo dati apo ko da. Ket siya agsangit akal. Sige, katawa ka. Saan ka kami nang agsangit Oh, dagitan datatang kininanang. Tang, nang, si Mang Petan ti manugang yo. Akarga na tinagbalin nga po ko yo. Adan to na po ko yo kanya, tatang. Kata kami kini Belen. Analang, adan to na po ko yo kanya. Apo ko. Ito ko slagbag din. Maragsaka na kami nisto ka. Baka mabagtit yung ragsak na kunada. At nakita kadatatang kininanang tinalaus aragsak da manunaymi kat nagkarida nga sandak na baybayan. Dagiti naganak. Ken Grande. Sanda kami nga baybayan iti anak ko. Ti apo ko da. Iso nga sangkan nga sangit pa sweetheart. Ha? Nangigmut ko na ken nakarida dagiti naganak kaniyak. No pa'y linaksid da ka datatangin lanang mo. Adamat kasukat da. Huh? O baka nasaysayat pa yung nadungdung mo. Datatang kinanang kikuhin ka. Huh? Kinadaak. Randy, saan ka nagsangit pa? Wala, saan ka nagsangit pa? Dito ka. Kat inawem ken kargahan ti anak ta. Kadinto ni pasngay mo. Adaak. Adadalanang kinitatang ko. Kadinton sumarunong atawen nga panaglulukat ti klase. Ituloy mo mitlang tagbasa. Awan ti pagdanahan kami ti anak ta. Tadamat datatang kininanang. Ket siya agpasadak. Dobliak tagtrabaho para ken ka. Para ka na kayo ti anak ta. Kasapulan ti panagsimugta, di ba? Kur ka pa lang. Agaman nagta si katinted ni Apo Diyos. Nga inayat ko. Ken mangibat patig-unay kaniyak. Agaman nag. Tano sa bali ko ma. Amangan no kakaasi ako maitan. Nga ipas ngay ko ti anak ko nga awang pulos ti mang trabay kanya. Agyamanak, sweetheart. Agyamanak. Di Apo Diyos na rumbi nga pagyamanan ta. Umaykan. Sa tino. Iti salad ta. Tapos ibugan ta ni baby. Umaykan. Manong name kasta unay nga rod tinak baragyaman kaputa talaga nga sandak nga baybayan dagiti naganak kini Randy kastametan kini Randy manong. When kat ulit-ulit tagtagyaman kat kuna ni Randy ni Apo Diyos ti rumbeng nga pagyamanan tayo sweetheart. Awan ti sabali nga mangipapaay ka dagiti yan yaman ka kasapulan tayo no saan isuna. Yeah? Ni Apo Diyos. Kaya nakidawan tayo kayong kuha nga sabi ko ma. Tanas siya at kasasadyo nga gina. Kaya kadatay amin. Sabi ko matamatong palmatlayang tarapap mo. Sabi ko ma. So nga may kan. Sa tino. Iti silad ta. Pagsibog ta.
Sige, mga rod ka talaga mailiwakan ka. At syempre, manunaymi na ipapan, ti panakailiw ko kadag itinabara nga agek ni Randy. Kat kasta nga rod tinapasamak manunaymi nakasaysaya at ka nakadungdungo kanyak da Randy. Kasta matandag itinaganakin ko ana. Ano mabalin kat didak pulos kayat nga tumulong kadag ititrabaho ti nagtibalay. Ngayon may pilpilit ko mat, takabailak mo't palaeng. Isupay nga pagwatwatak manong. Pasari ag text akmet iti cellphone ti adjek tapakumusta ek ida. Ken pangibaga akmet anasya ti kasasaad ko. Uwen manong. Ag text ak iti cellphone ni ading ko. Kumusta ek dadatang kininanang. Pasari met anawaan nak ni Randy adina unay banugen ti bagina. Anawaeg ni Randy tadi na tapno di na unay banugan ti bagina tanudad duma ket makariingak nga on sunat sibay ko tanapan gaya men irap-rapin na ti agpasada iti parbahon kalinton sumangpet adanton iyawid na pambigat mi man di na pupuutan ti panaglabas ti panawen lawas ken bulan akanayon nagmalatang mapan nagpa-check up manong kanayon mingi daw dawat nga sabi ko ma ta sa anak nga marigatan nga mangipas nga iti anak ko. Kaya dumtengen manong name ti kaaldawan ti panagpasngay ko awagak dagiti naganak kaniyak dagiti kakabsat ko. Kaya dawat ko nga sabi ko ma tumay dan tumat kitahain tagbalin nga apu ko da. Kaya nakasaysayat unay ni Apo Diyos manong name ta sa anak anarigatan. Kaya nakalasat kami nga agpadpada iti lalaki nga anak ko. Junior ko nga dagos ni Randy. Kaya kastaon iti ragsak dagiti anak ken kwa taoren no. At dan inaunang apu ko da ngem saan damat ida nga makikita. Kasi lang bilang da ni Junior nga umuna-unay nga apu ko da manong na yun. Nakasaysayat ni Aba Diyos, di ba? Di ba yun? Saan ka di sudan? Pinatgan na digidig araraw taking kuana. Kaya itultuloy na lakid diti mangpatgan pahay kadag dita dumang akid daw tayo keng kuana. Sabi ko marandi, di ba may sakang runanakid daw ko? Kaya di pa nang pakawan kanyak datatang kininanan. Dumteng tuloy tabilan. Sa mo nga padyan. Sa mo nga padyan nga talaga nga tutali nga linaksida ka. Takanyak katat di pulos kabailan alaksidan na ginaganak ti anak na. Takas pagarikan ta si kakuma. Tikas kalakuana kabailam ka di nga laksidan ti bukod mo nga na. Diyak kabailan na ore kasano ti kadagsan ti nagbasulan na. Kadwan. At nabanggip ni Apo Diyos no nga pa yung pinapanaw da ka, naganakin ka. Naikari siguro nga siyak ti mangituloy amang pawasakin ka. Kan pinatgan ni Apo Diyos ti kid daw datatang gininanang ko. Ngekanda ka, nga may kanda ni ti Apo ko. O makita, plano amin na Apo Diyos ti gito, sweetheart. Kat santa nga liplipatan ti agnanayon nga agyaman keng ko ana. Iso nga agyaman kami Diyos ko. Agyaman kami. Podno manong nemi nga nakasasayat unay ni Apo Diyos ta tinongpal na matlayang ti kas terapap ko. Arapap na ginaganak kaniyak ta intuloy ko matlayang ti panagbasak agingga nga nakapagturpusak. Kaya nagturpusak sa alang nga nagiti agama nga Junior ken Randy ti adda nga kanadda na ginaganak ken kuwana ti nakasaksi ti panagturpus ko. No diket adda pa di ginaganak kaniyak tatang nanang, daragsa ka pa nagturpos mo anak, kablaawan da ka. Nagya mo nagtatang nanang, pinakawandak matlaeng. Ay, di pa ilang si papakawan kami kang kanak. Santa ka matkat nga binaybayan? Nangro na iti apu kami, pasaray o mami matsarungkaran. Ay, pudno ti ko na ni tatang mo, Belen anak. Saan lang nga mayroon nga adda kay Jabalay, sweetheart. Na? Randy? O, pwede bang bagbagakan niya? Kasi kawan. Saan lang amin nga may irana nga adda ka Jabalay. No may datatang kininanang mo. Adda ka di eskwela. O nga di mo yung bagakan niya. Kasasarong karan namat magayam ti apu ko da. Sorry no Jack na bagakan ka. Ken kinabudno na no marigatan na kamang sa politika sa pula makwarta iti pa nagbasam. Isuda. Ha? Datatang kininanang mo ti tarayak. Kitalisto damat-damang tad. Agyaman ka na kayo tatanglanang saan nagayong nga binabayaan. Saan na ka nga linaksid?
Takabilan mi kadimat nga mamimpinsa nga laksiden mi. Ti anak mi kasken ka. Saan na ka linaksid? Ay da kayo ti apo ko mi. Diyos ko, agyaman kami. Agyaman kami ka na kayo, Lord. Sangit ni ragsak ti kay papananday ta nga panagsangit ko manong nimi. Kalintultuloy ni Apo Diyos tinangpatgan kadagitikid daw mi ken kuana. Naipasak ti panagboard ko ket kaputa agdama idin nga kapitan ni tatang ko iti barangay mi. Alisto ak nakastrek iti pangisuruak. Iti may samad lang pagadalan, iti elementarya, iti ilim. Nagkasar kami kini Randy, tinabiit, manong nemi, ket kinid daw ko kinkuha na. Nga iti bakara kami ngagnaed. Nga, nakaipatakder kami, iti bukod mi nga balay, iti asideg ti family house mi. Kadandan nami ita, dagiti naganak, kini Randy, manong. Pinanawan dan ti balay da, jelawag, nga dagkas kasera. Ket ni nanang, ti katugang nga babae, ti kangrunaan manong nemi, nga mga asikaso kini Junior, no inak mangisuro, no mapamatag pasada ni Randy ti tricycle, iti matlaeng lawag. Uwain manong nemi, talaga nga nakasaysayat ni Apo Diyos. Nasiyat una isuna kadagiti amuna, iti agtungpal kag kuana. Iti agdama manong nemi naragsak kami, kat ininawanen, inawikon kunak kuma. Ti may kaduanton nga anak mi kini Randy. Kaya nagtultuloy tingkam panagdawdawat iti Diyos nga sabi ko nagtultuloy ti panagtarabay na kada kami. Ken ti panagpatgan na kalagitikid daw mi ken kuana. Dati nga rod manong nemi ti pakabuklan tinakmat imburay nga paset iti lagip ko tinapalabas ajak tupulos malipatan. Kaya nagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko tadamat na ibati na nga liwliwa, adal ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagipaglagip tinapalabas. More power to your program, and God bless. Tuoy nga rutagyaman nga pagayam mo, Belen, iti Bakara, Ilocos Norte. Thank you, Ken ka, Belen. Thank you. Kaya thank you mat kalagiti amin nga nagbuya kaya nagdangag. Pumakadak nga ro din. Iti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Magibatbatin tiri bag oras kada kaya amin nga sa kapada. Babay na po.